Kan House Leader in say tu ni no somang. Speaker kalame heng na kalai endik tutur hi Project Monitoring Committee kan din to a chuan endik zel dona ta chuan party tin ai opo tel vector ani kha kan endik ho dona ni mi pui sarkar ani dona ni kan ti kha chumina adu du man thein tur chuan Quality Control Division hi kan da ani chu kan tra kan tiang zelin an ni kha kan lo vatir lok thaya tin project then khat chu kan en dik tir to hlombok ani tin saski noya contractor lo ni to te wagor da lo hum to te pakhat ma cancel kan nei lo kha ka soi chiang du a pakhat ma bill of quantity sign lui tir kan nei bok hek lo amai ro chu mi pakhat mingin na an muwa anoya sub contract noi nga noi som panga party worker mi som ni anin tlar tha chung zinga chuan na thok mi lo an oma thok nel nual ton oma chu po chu kha contractor minga kalani wang khan awai khan thok to anga kan ngai sak zo kan tuma kan tan sel sak lo amai ro chu an thok thalova an thok muang boka tun financial year ra lobster ani to wangin kami ma an thoman lo chuan tingai na kan thelo utilization certificate kan thelu thlai thei don lova second installment abase lo sani chu rei langin kan ui viau chungin a thok tu ten an tho miao lo chuan second installment ha point of clarification contractor to hian contract work order mo a letter of acceptance among don hian a thawun chung a duration account trina khami chung a thlen ma khan lo ti dang lam ngot thei po ni in alang lova chuti rol chuan utilization a hi na zo to nuwa the thlak ani ngai lem lova heng PMJVK PM GSO at the po chuwan chuan sarkar hian khalam zong kha chaktaka alaps lo nan ngai tu lamang theilom ni Speaker kan state fund ani lo hi saski ania guideline kran ania part 1 part 2 chu tianga om ani period an ne ni chuwan chuan khami chunga contractor ten aning khung man lo chuan la thok lo pui la zo lo pui utilization certificate pe khachukan tum velo do soi kan tum velo chuwang chuan an thoman miao lo chuan hunin aliam pui ang ti kan hlau thong ani tina quality a that lo phei chuanin bill khapek mai kan tum box si lova chu Speaker, point of clarification khongain ka question apu khan om renga model code of conduct in aphuar lo chia khan thom tum sunga i lamin verbal instruction an pe a voin ni thlenga thotir lo pon lo omani thotir vector ani pakhat ma khap an ni lo thok chak se kan du zo chu contractor zong point lo fero se tin hetia tuna kalai hi dikta chuan sarkar ma saina a than te vek khan ni a keinin engma kutlan thak lova kami ten an tho that lo awang khan kum thara saski kan don tur hi angong don em ti zon na kha oma angong don lo niang vai bel chizanga minon peto e